Asibingelele kubabukeli be-Transformation Life. Ngake ngakhuluma ngelinye ilanga nga-highlighta khona la kwi-podcast. Ngake nga-highlighta udaba khona lensizwa le eke nje ya trend lapha enkundleni zokuxhumana kukhulunywa ngayo eyayithelela abantu besifazane nge-HIV nge-AIDS. So yayi ngathi lento yayiyenza nje purposeful, intentional, iyenza nje ngazi noma yayibala ukuthi sithelela abangaka kodwa nje yayi kuleso spree leso sokuthi ithelela abantu nge-HIV. Nganga-highlighta lelo daba ngaze ngachaza ukuthi uyazi mawusuke unebhadi nje, let's say umuntu wesifazane uvela uzoshelwa umuntu onjalo edolobheni, angithi phela usuke engaguli, usuke engahambi njengomuntu ogulayo okhokhobayo, usuke ephila nje kuyinsizwa, kodwa unisuke yazi mission yayo ukuthi yini. Ngaze ngathi uma ngempela umuntu wesifazane onebhadi uvela uzoshelwa umuntu onjalo edolobheni, kanti wena uzomthanda bese uyatheleleka, yena ngala uyajabula ukuthi hayi sengimthelele omunye, wena ngala uzongena ngemizwa uzothi ngenxa ukuthi uyamthanda. Ngathi mangi-highlighta lelo daba ngabe sengibhalelwa ngenye intokazi yasePitoli nayo eyaba nebhadi lokuthelelwa yisoka nge-HIV ngesifo lesi, kodwa hayi lo mjidalo wayebathelela ngenhloso, kodwa nalo uma sebuka kushuthi uthi uyabona ukuthi nalensizwa le yayimthelela uthi lo sisi udabukela impompo yena kodwa uhlala ePitoli. Uthi ke ngonyaka ka2017 eyibuyele emall nje khona lapha ePitoli wahlangana nensizwa yamshela, insizwa nje uthi wahlangana noyamshela, kwahamba isikhathi bagcina uthi nje noma eqala ukuyibona nje kodwa noma wayengazwisisi kahle, kodwa kwahamba isikhathi wagcina wayiqoma lensizwa, kanti emsebenzini iya driver, so njengoba i-driver nje ihamba indawo ezihlukene. Uthi ke lo sisi kuthe mase sebethandana ke, uthi ke lo sisi wayichazela lensizwa ukuthi njoba nginengane nje, ingane yami ihamba phambili kuyo yonke into, mina ingane yami nje, futhi makuthi kanjani uthando lutho malizo isolate ingane yethu ayingeke likwazi ukuthi lisebenze. Wayesethi lo mfwayi nami nginezingane ezingamawele zihlala nomama ngoba sengehlukana nomama wazi ingane. Uthi lo sisi ngase ngithi it's fine ke ngoba angifuni ukuthi njoba sesithandana nje bese kuthiwa ngidla imali yakho, nami ngiyasebenza nawe uyasebenza, so ngizocela ukuthi njalo nje makuphela inyanga kube nemali ezofakelwa izingane. Angifuni lelo phutha lenzeke ngoba angifuni umuntu kusasa bese kuthiwa ngidla imali yezingane zakhe. Uthi lo sisi ngangimbona lo bhuti mangisho njalo uyashintsha ngisho ebusweni ekhomisa ungayithandisisi lento. Uthi ke lo sisi kuhamba isikhathi ebese ngifuna uyibambele. Uthi lo sisi kuhamba nje isikhashana bese ecela lo bhuti ukuthi ngimvakashele kwakhe endlini yakhe la hlala khona. Ukhumbula ukuthi lo sisi uthi wake waveza ukuthi lo bhuti bengingamtholi nje ngesikhathi ngimfuna ngase fonini, kodwa mayesebuya kumina bese ethi hayi abavumeleke emsebenzini njoba bedriver nje abavumelekile ukubamba incingo beshayela. Yabo uthi lo sisi ayingaku-understanda nje lokho, ukuthi mangimshayela akezokulibamba ucingo, uzobuya kumina ngaleso sikhathi azobuya ngaso sixoxeke bese esho ukuthi hayi imoto zisemsebenzini asivumelekile ukuthi sidrive sibambe incingo. Uthi ke lo sisi ke kuhamba isikhathi bese ethi lo bhuti
awungivakashela icela ukuthi awungivakashele uthi lo sisi hayi sihleleke bese ngimvakashela kwi-weekend ngoba sasisebenza. Uthi lo sisi mangifika lo bhuti uhlala emjondolo nje. Uthi lo sisi mangithi ngiyangena kulomjondolo uthi akungcolile kanje kuyanuka ngisho amagundane kunuka ngisho imchamo kuyanuka nje. Uthi lo sisi ngathi mangingena ngaqale ngama ngacabanga ukuthi kambe singalalaphi ngoba ngeke ngize ngilale la mina. Uthi ngathi mase ethi waba nomnce uthi nje ngagcina sengicasuka ngisho ufuna ukungibamba ngesandla ngoba uthi kwakunuka la endlini kubonakala ukuthi akuclean. Uthi lo sisi hayi ngicabanga ukuthi into engizoyithini manje le ngoba lo muntu sengiyamthanda phela. Uthi bese ngifikela nje umqondo ukuthi okay yabona ke lo muntu lo njoba kunje la endlini yakhe sengikhombisile lo muntu akanayo intombi lo noma ikhona intombi kusho ukuthi kodwa nje akanayo intombi akekho umuntu onentombi ongahlala endlini nje. Uthi lo sisi ngivele ngithi hayi la kufuneka nje usuku la ngizo-offer ngithatha izinsuku ezimbili emsebenzini ngizocleana la bese silala uthi sagcina ke silalile uthi ke ngasagcina silalile la endlini nalobhuti. Uthi ke ngakusasa bavuka bahamba uthi lo sisi ngase ngahlela nje izinsuku ukuthi ngizothatha izinsuku ezimbili ngihambe ngiyocleana khona. Uthi la ngaphela ngihlele ngithatha izinsuku ngihambe ngiyocleana endlini yakhe lobhuti. Ngifike ngicleane wacleana kwaba right. Uthi ke lo sisi emva kwalapho kuthe baqhubeka ke bathandana. Wayesejwayela ukuvakasha lo sisi ngoba kwase kuclean wafaka nezinto ezintsha nje uyabona umuntu wesifazane mayicleanile. Uthi ngafaka ke nezinto ezintsha uthi ngangithi mangikhona ucansi silwenze sisebenzisa icondom. So ke uthi lo sisi bathi mabeqhubeka nokuthanda uthi uthi lo sisi engakaclean endlini yakhe lo bhuti engakaclean endlini yalo bhuti. Uthi waqale ngesikhathi eyolala nje okokuqala wafica ngcolile wayesethi hayi ngicela ukuthi okwamanje ngoba endlini yakhe angakaclean okwamanje uzolala silala endlini yami. Uthi ngempela lo sisi salala ke endlini yami sasithi masenze ucansi shuthi mayefuna ukubonana nalo bhuti wayeze endlini kasisi ngoba lo sisi uthi wayengakayi ukuyocleana lapho. Wahamba isikhathi ke wahamba wafika wacleana wacleana basebeza ke lo sisi sevakashela lo bhuti sezolala endlini yakhe. Uthi ke lo sisi kuthe uma uthi nje into ayiqaphela uthi lo sisi into ayiqaphela ngalo bhuti njalo nje mabe ndawonye ifone ka lo bhuti ayiba ku silent yayiba ku silent. Uthi lo sisi mangibuza ukuthi awuyindaba ifone yakhe ku silent uthi hayi sengijwayele nje umsebenzi noba mas driver njoba singawabambi nje amafoni ngiyangibona ukuthi ngivele ngifake ku silent. La ngempela ukuthi lo sisi hayi siqhubeke ke sithandana. Uthi lo sisi njalo uma mangifika nje ngimvakashele lo bhuti sengicleanile endlini yakhe. Uthi ngapha kwamakhelwane kunentombazane eyayijwayele njalo nje makufika khona ingoma yesipedi eyayijwayele ukudlalwa le ntombazane yakwamakhelwane. Uthi lo sisi nganginaka ukuthi uma ngifikile mayengakangiboni le ntombazane yakwamakhelwane ukuthi ngikhona endlini yalo bhuti yayingayidlali le ngoma kodwa mayekuyabona nje ukuthi ngikhona bese ivele idlala le ngoma yesipedi ekhuluma ngama relationship yabo ukuthi uzoyisola ngelinye ilanga uzoyisola mayeyichaza yabo nje le ngoma kushuthi lo sisi wayedlala ingoma etshena lo ngama plan ukuthi uzoyisola nje ubuthandana nalo bhuti. Uthi lo sisi ngiqale nginganaki njalo lo sisi mangeke
mange ngafika nje maye ngibona lo sisi ayi usezodlala lezi ingoma maye ngibona ukuthi ngikhona endlini yalo bhuti vele njengoba singomakhelwane mayifaka nje le ngoma ngizoyizwa uthi lo sisi ngizoyizwa uthi ke lo sisi kuhamba isikhathi ke bethandana nalo bhuti so ukuthi lo sisi waqala kwamxaka lokho ukuthi lo sisi lo omakhelwane yindaba njalo edlale lezi ingoma uyasiza uSpedi lo sisi ngoba lo umnikazi wodaba ngoba usukela impompo lo bhuti ayithandana naye umtsonga uthi lo sisi bese ngimbuza lo ngithi mina indaba lentombazane njalo manje ngiyangibona ukuthi ngikhona la ivele idlale lezi indaba ivele idlale lezi ingoma indaba uthi ke lo bhuti ethi hayi angazi kodwa nje mina ngifuna ujwayelene nabantu bala yabo angibafunde bathanda indaba nani uthi ke lo sisi kwathi ngelinye ilanga kuSeptember nje lo bhuti kadelele kuyena lo bhuti womtsonga debelele ndawonye endlini yalo sisi uthi bese evuka ekseni ubhuti ashiya ifoni yakhe echarging shuthu bengayichargeanga nje ebusuku bese ichuma eyicharge ebese ethi usaya endlini yakhe lo bhuti eshiya ifoni uthi lo sisi ngisale ngiklina endlini ebese uthi bese kuba nento ethi awubuka ifoni nje yakho ifoni yakhe awubuka ifoni yakhe uthi lo bhuti ayi uthi lo sisi mangithi ngiyangena efonini yalo bhuti hey uthi kwathi akayisakaze phansi uthi ngathi ngiyabona ngibuka ama message efonini yakhe lo bhuti uthi ngoba yayingakhiyo uthi ama message ayekhona lo muntu kanti uneyintombi South Africa yonke njengoba ehamba nje drive emsebenzini uneyintombi South Africa yonke njengoba indle yakhe kade injena nje ngoba vela akalala endlini yakhe uyafika nje ngalelo langa aphinda avuke ekseni ehambe uneyintombi South Africa mangikhuluma ukuthi uneyintombi South Africa uthi lo sisi mangithi ngiyabuka amanye amantombazana afuna imali amanye akhala ngokuthi ngithelele ngokufa amanye akhala ngokuthi kodwa uyalokhuza yini uyawadla nemaphilisi abanye bakhala ngalokho uthi ngafunda uthi akawaqedanga uthi mhlawumbe wafunda ama message awu60 akawaqedanga lana amanye uthi kodwa nje 60 wama message eyintombi uthi wavele wagula kusukela lapho ngoba wavele washaya uvala into angayazi angithi ngaleso sikhathi base bengayisebenzisa icondom ngoba icondom baqale bayisebenzisa la iqaleni besafundana kabili kathathu awubagcina ke bengasayisebenzisi uthi lo sisi ngathi mangithola lokho impilo yakhe yaqala ke manje yabanzima wagcina manje esephila wahamba isikhathi wagcina esephila ngokugula wahamba wayicheka wathola ukuthi naye usenakho ukufa lo bhuti ugcina eshone ngo2022 kodwa ke lo sisi yena ngoba naye lo sisi uthi wagula naye kodwa ke wagcina sekwazile ukwazi ukuthi arecover adla amaphilisi ngendlela njengamanje udla amaphilisi wayelishare lolu daba lo sisi emva kokuthi kade si-highlight udaba lalo lensizi yayithelela abantu uyazi ukuthi into eyenza ukuthi awucabange nje just a misleading thing into yamislead lo sisi ukuthi mayefika endlini yalo bhuti afice kungcolile uyazi ukuthi amantombazane mayefika endlini yakho efice nje ingekho kwi-standard wena osukubukeka ngaso emgwaqeni prejudge conclude ngokuthi kushuthi awunayo intombi wena kushuthi nje umuntu ongenayo intombi straight bese ngoba lo sisi uthi ngafaka amazipho lapho mina ngifica indle yakhe futhi uthi wathi mayexoxela yena kubangani bathi abangani hayi indoda leyo ndoda yakho leyo ndoda ayinamuntu uthi ngase ngithi cha ngizoyiklinela wona le ndoda kanti umuntu indle ingcolile nje ngoba akalala endlini uneyintombi all over wagaxela kanjalo lo sisi uzoluncanti uzolibona na udaba lakhe selisharelela siyabonga futhi kulabo abasisharele indaba ngenhloso ukuthi sifundise nabanye
Thank you.